Ji bername dem baş temaşevanên hêja em vê heftê li Amedê navçalicê mêvanê bername me vê heftê Raziye Güzen dayîka Rêzan Güzen e. Em ê niha tev bi hev rê Raziye nas bikin ew ê ji me hinekî behsa zilm û zor li ser girtîgeha û çi dikşînên dema derin girtîgehê ew ê ji me re behs bikin. Raziye merheba ji te re. Merhaba, serçavanda. Di çawayî başî? Sabi un çawanın başın. Gelek spas malê ava. Raziye em dixwazin tu hinekî behsa rêzan bikî ji me re. Rêzan destpêkê de em bêjin dema hîn rêzan neket bi girtîgehê rêzan keçikek çawa bû, jinek çawa bû, fikrê wê çi bûn, însanek çawa bû hinekî behsa wê dema hîn berîk wergirtin bike. Rêzayên piçûk bû diçûn oqilê. Mesela zarokan li hev xistana heqaret qebûl nedkirin. Çû wan gedê lawîn dikutandin, diketin ser wan dikutan ku min çima la qîzan dixin. Ewa yenê heqaret qebûl nedkirin. Rojkî çû bû oqilê carê Kurkê ewa renglî bû, dûtewir bû. Ferfer û kirîbû nigê xwe. Hobî de bê delikê destmê jî çûbû. Çûne evkê, lîsê. Got ana çûme got öğretmen mêze dika dikenî. Got ferxinde nebûm. Got mêze kir wî min gava nigê xwe bilind kir ki ege Kurkê dûtewir wana nigê min da. û pê delikê destmê jî çûye. Pê delikê hemamê. Rêzan ewakî bû. Nexweş û qelbê dêşiya min dû sê car birxestê jêra îlacanî bî de qolê wî şikiya bû. û bûyê qolê xwe veçû. Çûn camiyê mewlûd dixwandin, Qur'an dixwandin, kalkî rehmet kiribû. Got ez gere sala kalkê xwe de vê mewlûdê bixwînim, biqedînim. Ez gere bewsim, ez jêra mewlûd bidim. Rêzan kengî hat Got girtin? rêzan tamam ez tu gaveke Qur'ana xwe mewlûda xwe tu biqedînî ez hebê qurban şerjê dikim. Ew zînîbicî wê tu çû. Rêzan salê çendat hat girtin? Yani çend sal hatî girtin? Rêzan 16 salî bû derket çû. 4 sal jî çiya dama. Nave vala me erî. û peyda jî hat girtinê. Bî de yaralî bû hat girtinê. Çiya da çû bû û çirmêkê de baran barî bû kevir li kalekayî ketibû. û îcarê wî halê wî hat çûn gundekî li wê şikayetayî kirin. Hat girtinê. Wî halê xwe nexweşiya xwe emî pormorê ser wî emî kur kiribû. û wî halê xwe avêt pey panzêran kaş kiribû ew dû hebê dina avêt û ser wî baylemîş kirîbû. Dîna em çûn anîn bû evkê Bîdlîsê. Hîzanê de hatib girtinê. Gundê dora hîzanê de. Anî Bîdlîsê em çûn li wê ji me re got wala got cilê serî emî qetandine. Demekî kaş kirine dîna got cil serî nemaye. Got daye here ew bîne got cil jê re bîne wala çûm dû taxim cil jê re send me da ondir nesend. Got hebkî bes e. Got me cil lê kiriye got evê me got teng in. Xwedê ji wan razî bû wala. Got evê me teng in got tu here evê Cilê ê berê girtîgehê de bûn hevalê wê lê kiribûn ne? Cileke ser bûn a. Na mesele êk dibiya gotî vana tengin kê wana lê kiribûn? Hevalê wê girtîgehê lê kiribûn? Nizamne evê ondir da girtin lê kiribûn hîna. Dîna em darê em hatî 15 roj ew gözaltî de ma. Dîna gaveke anî evkê mehkemê em çûn nikaribû ser xwe bisekinê. Ewa diketin xewayî datin, nikaribû ronîka, ewa diketina. Ez nizanim min dîna îşkence lê kirin, çi kirin ez nizanim ew wî. Te goya mesele birîndarî hat girtin û wê li pê ereba girtinê kişandine. Dema te vêya bês te çi hîs kir mesele dema te bihîs hatî girtin û birîndarî we çi kir wê demê? Wala me çi kir ez xwe ez giriyam me hewar kir ez giriyam. Peyda jî min got ya Rebbî îşallah ew qasa îşkence kiriye tişkî
جيكي ايه وكناكا دایک گیش بیاد فکرین ايه والله از جيدا تشوم سر شيخ بلال محبي قربانا خص شار ذكر و تدي ما قلت تشكي درنك بي وأز مداري أزاتم سوار عربي بو أم تشون بيدليسي أم تشون بيدليسي زندينا نشان ما ندا نشان ما ندا تنبوا برايش كان جا كربو تشكربو عندنا نكاربو السرخو بسكني يعني زاروكي وان زيانة شما وان زاروكي ما دقرن أو إيش كان جدكن صبي وان زيانة يعني از ناخوازم بلا يك بمري هر کس لای دیاخو باب خویا زاروکی دیاخو باب خونه امی گننه 4 سال در بو مدگوت یا ربی آنا دی یان پنجره خا یان دی دری خبی اندر یعنی کذا پرزوره او چاوی مل ریبوا رازی نها مثلا بیجی نها هاتی گرتی نهاد گرتی گه هدی چند سال گرتیه؟ وای بود 10 سال 10 سال مثلا ناوی 10 سالی ده دمک تو در گرتی گهی اون چه زحمتی یاد کشینن تو کاره هر نکاره چند سال جاره که تو در قرعه ام پریشان بوی آگاوا که در کت چوچیا وی چاقه 45 میلیارد پاره مبو مگو ام دشخوا خانی چه کن ما خانی چه نکر از کتم ناوان پران چقاسا بو مگرتو حق ریدا اچوم چیا اچوم یالی جی نما از گریان موی ندی خود تعالی هانی قیمه لقمه کی نام برد دا خوش ساق سلامت آته نها بله نها چقا جزا لحاتی برید؟ جزا 32 سال 32 سال ايه هري مثلا بيجن دم هون دارن قرتيجهي هون تبدأ دارن بري هوالي مي سازيا قرتيا تبدأ بهبر عرباك دقرتن دشون زاروكي وان الكوي بانا دشون بهبر دشون قرتيجهي نها شواي هركز بعربي خو داري هون كارن هرن كارن عربي ام پریشان بو زاروكي مهور بو واي ما مازن ذكر ما مي عذاب ما نزا وجاند دا جبر ام بريت كاتم بي وشاغي ما بلاد تبرام تشون اسطنبولي ما عربات ذكرتم تشون قاندري دوسي عربه ما دا قشت كر ام تشو عربي كداغاتن اي مي داتن قاندريزي يعني ام پريشان دبيا ام حيان جبر دو جار كات اجلق غريفيج مرن فلتي ام دچون لوي ام داتن وي مصرفي جاري ام دچون دا 15 مليار باري ما دچون رازي دمك مثلا هون درن قلتي جهي سي arama mesela sergerandınır se ciğer der baskın. Çave meret khuyne naz bejim soli merib der khan gori merib der khan veji zahmet berasti zahmeti ve emji mesela emji der girti meji yani emji derintin. Zahmet yek mezine mesela hun duy ali hun çi zahmet yedik şinin. يعني زعمات الزورة تدي حفصة مرت شوتي جارك بابي مشوب ويجاري تلفوني بغرب بمنظر قابا ريزانت كا ميزات كا كي تلفونه بابو ليت كيابي بابا تبي تلفوني تشاواني انظر بجي لك كوي قابا ميزات كا ويجي بايدا Ço jene girtibun. انا ظانم قيبة رات بزار Mesela demek kun derin. Tamam. 10 salı tu daruti. ايه والله 10 salı daruti. Mesela vi 10 salı de قد ام بيجن ام 32 سال از درمتیم جنب برای خواه خودت تو گوهرتن ته چه نبویه تو مثلا ام بيجن علی ارینی ده تو گوهرتن چه نبویه تو می هنکی ده جی آسیه دکن مثلا بری چعبو خوندن تو نبو بری ام بيجن ور سرگراندن دو جیسی جیا تو نبو اما که مری چه بخوار بگری بفندر مثلا اینک حوالی ما دبیل هندره دوی مدنرن مثلا دما دبي دبي خوبك املي بنارن مثلا چند جاره دارم حاجنك پورم بيت که ناف پورم گشتکی دنارن عيني يا زاد هني و اجا برجي برسيوان هوش كوهاتن هوش كيجا باجارين بياجي sadece مرف چه اشتر بيجم يعني sanki از Diyarbakır hatım da az هوش كده Diyarbakır'ın işte ve nafça Diyarbakır ne baş veya başı sanki evluvur dijin bir haviji مرف مرف جبوك مرف عاجز بجبوك مرف رنجيده بيش دستي وان شتي قارديان وحياه مدور وحياه هر شتي حبسي بالور بهله مثلا ام نهور ريزان نهاد قردي جهده
ام بیجن لور مورالی و چاوایی چه دکل ور دنویسینه دخوینه چه دخوازه پرتوکا دخوازه چه دخوازه چاوایی يعني روشاوي لور چاوایی أنا دا باشا برتقال طبي كانت خوينا لا هون دبنجي جزائري. دخوازه مسألة برتوكا إيه جانا تخازي أم جيرة الشيني والله اوجد دنويس الور تشتكي انا يا رح هذا نفسين لا تشتكا إيه والله عيني أم دستيني اللي بردستيني أم دشيني جارجي جيريد كم جي أنا أم نادي هندر يا رأي شيل مو ناستينا اري إيه أما جلان جرابيني جارجي ببي داقش بكي جارجي بشيني يعني عضلاته هو أويه اري مثلا ريزان تشد دمك ام بيجن تشوها بديتنا وي دما هون رونشتن هون تشسع بتيت كان بحثا تشتكي مثلا هون تشد اخفن يعني أبشوا بس مالي دكي زارو كان دكي بس تشكي ناكي كي رازية مثلا ام بيجن تيكلي ريزان ناب خوشكو بريوير دما تلفون كنهم بير تلفوني داخفن وي دمي مثلا تشاوي التلفون هم سر تلفوني هم تيكلي ورو برو ما هبل تشاوي مثلا رازية كتشكيك تشاوي باشا تكليه خوشه يعني خوش خبر دادا ام بيجن دما ريزان دكي هره تشاوى مثلا دجانا وي تشو هرتن تشي بوتا تشاوى زانبو هره تزانبو تنزانبو چی بو؟ از نزان بوم لقابا شو از نزان بجمران نبو اما دقو ما كان حبان نفسان دي ام دشي مقول ريزان دو نبو بشي قلنا انا اسوا قصدك ريزان اما ريزان جياتي بو جياتي بو چی تکر مثلا الكل خبات دكير چكار دكير خبات ما بات نذكر شنو اوقلي وجو اوقلي انا زان بلكي خبات كريادي انا زان مايا مليت ثنيه دما كد غريفا برچيبوني ايه ودمي مثلا تشاو بروشاوي تشو دهات اون شو نبديتني نداتن وشغي مثلا تاتشي هيستكر يا او شاغي ام بريشان بوي ما اقول انا كاتنا اجر غريفي يعني او تانينا بحزارا لوينا ام بروان كاتن يعني ما تقول يا ربي تشكي عفكي جوانا دار خستانا بارشكي هابانا شخايمي بشونا مالي خوي يا ربي ان شاء الله بارش ببو همي شخابتشن يعني جانج قنانا مثلا جغيني ريزان بيج ناف مالباتا تدي كسيد قرتي جهيدي يا كسيد ام بيجن دفيريدي هني يعني وكيد جغيني ريزان كي ارنك قرتو اوجي دركات جيا ناتشو ريزان تاني شوي وبريمت شو بريم فكري باي قال لي او شو شاس صال حفصي دابو كان عقلي دا هناك بحث بري خوجي بك شاوطان لوي وإيجاري وسيكر جو جرا ونمبن لجي ويشارج ديا من بابي من هيشتا وقف جنازة بتشو لجي جو أقبا ودات أيضا راست وجاجمة دي بمبرن بحضارن دي جاج بمبرن وبيشاري نيشتن لوي آداب بازاري دا فنكرن نيشتن بي وأنا زين شي سر مازالتي ويجاري وسيكر بوجوتبو اگه من نیلم ببن لجی بلا هنی پورش داره من جیکن ببن لجی دا برشی بدن برایت خود گرتیگه شوتان وی سمایو جه سه روز پیشی دا خوشاوتان و ویز پای دا خوشاوتان ده ری تو تدی وی چاقی امی لجی شاوتان دبو لجی شاوتان دن کشتن امی خاک کرن تشتي نيشتن لجيدا وأبيازي حفصي دابو بشاغي برايته إيه ري تقول أنا كدم أخذ حبسيت شوتان ووسيات كل قوم ببن لجي ويشغي وشي ما ناني لجي يا زواي بجمشة ديامن باب من إيشته قو أف جنازة قافا بتشو لجي قو بحزارا جانجي ما تيكوشتني قو كذابا ما شاوت يا بلا كذابا خلق ما نيشا وطاندني وجوي عندنا برن لوي دفن كرنيشت أنا قال أدا بازارية إيه أنا أدا بازارية يعني زمان ده أم دبيني ليفر إيه ونبينا برا إيه ري إيه باش بس سندويسية توي قنتيجي إيه
ایجا مثلا بریده خال سر چه شوتان خال سر کی جابو یری شوتان چما خو شوتان يا بريمج في خلقي الظلم زور دكشيني بني ظلم دايه وان جنجي متين كشتني اشتا حفصة دا دايميش نكر لجي شاوطان دو جار شاوطان وان زارو زيچان وان جنجان امي كشتن كاش كرن آويتن پي پانزيران يعني دايميش نكرا ورابا خوش شاوطان دمك وي بهيست بيا شواتا لجي بيست كل جي شوتي انه ملتت كوجي ويجي خال قرتيجيت شوتان ايه هري اجا وي دمي مثلا تشبو دجيانا ودان بجن الا او خوشي وتان شو واتشكر مال ناف مال باتي تشبو يا تشبو لجي دو جار شاوطان دن ملت پریشان بو ایک کشتن ایک کاش کرن نام تنابو همی رابون چون دیار بکر گچ کرن سری ما دو سه حمات چون حبی دایره کرید کرن پرات تنابو نام تنابو توربه آرمانا بني خدا راد خستن يعني يك صعيبي يك درنت كتنا اواني سرمه دو جا دوره ام ليفر شاوطاندن ايجاري دچون گندان زيد شاوطاندن جار دياتن لجي جار دي شاوطاندن يعني كنا ما اجت تيدا سري خداينا واندينا رابون چون ديار بكر دي دا كوچي خلقي نه پريه نه تشكي نانه نه جلن امي تازي يعني لوی پریشان بو يعني بي حقارات معرف قبول ناكا رازي انها مثلا زاروك مرف ببراني خالي خو البيت شوبا خالي خو دابن كوري ميجي مثلا دما برايم شو هاد قرتن كوري ميجي كو الا از دارم از مسوس داي خالي خو مسوس داي خو اوجي مثلا جبر دبن باندوي باندور يدما اوجي دركت شو از باورم كو ريزانجي كو خالي وي خوشي وتاندي وي باندوري قال سر وكري اوجي باندور شو ادي مثلا تكلي وان تشاو بو خالي وي رم بيجم بحث خالي خد كير تشدغو جبو خالي خد تشدغو دما خالي وي خوشي وتان شهيد كت او شاغت تشكينا دغوتن يعني زور بو يعني دغريان دغو خالي مخش وطان دي موان ليفر عرديش اتشوم او ليفر ما يعني برزور بو ويدا ميدا فكري مجي إيراقي عطبو إجاريات مالا ما في نازانا مزي بتشوق بو وشوري رامي ساقو از قربانة تابن لا مقو ازو نازان ام تاب قربانة تابن تو شما واد بيجي بريم وقاسي تشروجي لوي ما بري خدا دا بازاري مقوار دياخو ببينه واس شمد بينم وشو ديام ديو و بيدا لوي شو قعوه ياكي فومية يا جاريد بيجي از بيچم بارانجي بستينا و افيا قبول ناكر بقي افيا رابو شكايتاي كروي دا قرتني وشو قوتبو تاچما شو görüşabi قوتبو توما عافو بكي هري قوتبو علاقة من وتابي وتنايا يعني تاچما من دا قرتني از لجي مخوكر قربانات تا وترابو تمدا قرتني يعني جبو خباتي تشوبون هذا بازاري جبونا خباتي هري اجا دمك بري خو خاستيج ميرك بشكايات كري ودا قرتن ايه بس يعني بحث زحمتها خوشي مثلا كاري خوشي بك بحث زحمتها خوشي بك وباشي جاردة مبقرتي جاي بقريدن مثلا انا قال فرم بيجن لجي هون لجي تشاور روش تشاواي دبار تشاواي لجي هر مالباتك إلا قرتي وان هنا بيجن شهيدي وان هنا ايوه مالبات تك اليوم بهبر تشاوانه مالبات شدك النهال فير كاري وان تشاواي ام بيجن روشا وان ابوريا مادي تشاواي مثلا انا ايشي وان باش هركس شو كاره خدكن يعني بري دورما وان تنبو بريشان بو وان شاوطاندن وان كشتن انا باشا مش خديرة ريزان ilk önce بدي صداعات قرتني لوي سال كيما شو اوكي شي باطماني
ویدا باتمانه دا زی سال کی تمام نما بجم قی دا ما ماردینه کت آجق گریوی وی سرگونه قاندرای کر اری چون قاندرای او لوی مای جرا لوی ما و جارك شش مكت بي آجق گریوی و اوا جارا پاشیزی سه مكت بي دو حب افتراچی جمعان بو و اویا چو کت تک و حجره و کت آجق گریوی رازی دما ام بیجن دو چو جم مردین باتمان و نهال جیوedane نهال کوی نهال آمدیه نا الكوي آمریکا ارزینجانی Erzincanlıyım. Mesela bejin dema tu der Erzincanlıcım. Hun çuqa saat çen saat abrev derin hu dema derin lurdat kevin hun bejin ارزینجانی مثلا ام ساعت دوی شوی دا ام درد کevin ام سرسبیلویت پیاده بی اوزی دورا Ece mesela hun bende görüşet sekinin hu edemi hun çitkin zahmetiye ve çavanı. ام چتکی ام لوی پریشان دبی ام پرارونی دکی ام تکوی سارایی ام حیان چیون دار ام دمری جلی ما درد خن هرن معنا بکن دوسی جیا معنا تکن Yani servan digerin. yani پرزورا Mesela dema tu çu İstanbul'e ta goyal İstanbul'e jimayı. Geçem. Ya ta ana kabrek her İstanbul'e nif saate merekar serviya peyve. Mesela bu otobüs ederin. Otobüsleri mesela bejin re duri dama haya mere der ranige mere duvarı men ولا نجي بدا ورمن انا كارم بتشما ام بي وشاغد شنداتن Eri dema tu çağı dat keve. Mesela zahmet yok hayatı digi gertigehi em beş. ايه حيان دقي لوي ام دوسي عربات داقشت كي أري. شار عربة يعني ما رب بريشان ده بولوي إيه فكري والله فكري ابو شاغي باش بو يعني نات تسيان جانا و ام نزان بو ابو جفر باركن شون ادا بازاري جوي قاتل مش بوا لفر نبوك ومثلا ما مكتوب سياندر sürekli siyasi tedadı nefsandı. Go abla cembela. Mezi par ev ki ne bu? Yani miyazi tıkarım, kemasi yazi tıkarım. Yine siz avakime. Ne dema mesela fikri beri kere. Ne on hoşku birabun. Mesela ana bimir belki set biranine miru birayı mehniyeti gertigeydi. Ya ez bir emrun iştine ama khfine ma çay ve khwariye ma mesela maqalat iştakiriye demek beri karaj mer dgaze her mesela mizanı bu her malbati kesin mizanı bu. Mizanı bu her demek şut şu değil gariyan bu qaline garan dayka khwar bavi khwar bu goline garan cimr goti ez derim. Demek ki şaberi xudamet ezanı bu tecmer ne goti. Mugum bizler bu tam ne çi yani. Yani biranine mer kuşku bire mer hen azwad bejim. Ev gava jivir çune u pçuk bua. پچوک بو ام برف نما او آدا پازاره بون از لیور بو مه بدوی ندیا Yani mala bavetel ada pazarı. مالا با ما آدا پازاره بو لیور بو جفر بار کرن چون لوی Dema çün ada pazarı fikri çen sali bu. فکری نزانم چند سالی بو ولا ادبی چاقی نزانم پچوک بوا 12 سالی بو 13 سالی بو ادبی چاقی نزانم Raziye. Ben tuhazın anaka gotini tey dawi. Hem jibo rezan hem jibo birayete şehit Hazar Rahmel Gorayi ben bejin. Te tuhazı çip bej. O hem jibo tamamen malbat girtiya am bejin. Te tuhazı çip bej. ما هيك وانا قرتين دا حفص الزندانة دا سلافي من جوارية سلاف الريس وإن شاء الله خدي تعالى دري خيري جوانا فاكا عفو دركبي إن شاء الله بارشتي بابو يا ربي همي بردن يعني كمان عقاي از بيجم چه باشه ام گله سپاسیت etkin mala tava be te vakti خوش مردقتان تو میوانی برنامه me gele ki sağbi تماشاوانی هجا ام به هفته لآمده نافچالجی راضیه میوانی برنامه مبو حیا هفته کی نیج برنامه سیمور کم من خیر و خوشیده بخاطری